Ingabo z'u Rwanda hari benshi bibazaga nimba zizakomeza gukorana na Total Energy na Exxon Mobil hariya muri Mozambique, ubwo ni Cabo Delgado, kubera ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye izi ngabo. Amerika yemeye ko Total Energy na Exxon Mobil bakomeza gukorana na RDF. Ndaje ndakubwira byose uburyo bimeze, kandi ndakubwira ko SG Felix Namoranyi, umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda, ku cyicaro cya polisi yakiri mukuru w'umutekano w'abaturage muri Qatar, Major General Mohamed Jassim Al Sulaiti, ndetse na ambasaderi w'igihugu cya Qatar mu Rwanda, Mansour bin Ali Fahad Ali Shahwal Ali Hajir. Byose ndaje ndabikubwira. Ndi Benga Oziana in the Quick Times News. Ku bayisilamu tubifurije Eid nziza, Eid Mubaraka, ndetse n'abandi mwese mukomeze kuryoherwa bari mu kiruhuko. Nizere ko ikiruhuko kimeze neza cyane, nari ndaje ngo mubwire amakuru yose. Muhaye ikaze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye ibigo bya Total Energy na Exxon Mobil uburenganzira bwihariye bwo gukomeza gukorana n'ingabo z'u Rwanda zikorera muri Mozambique, bitandukanye n'ibihano kiriya gihugu cyafatiye ingabo z'u Rwanda. Africa Intelligence dukesha iyi nkuru ivuga ko uruhushya rwo guko biriya bigo bigomba gukomeza gukorana na RDF rwatanzwe n'urwego rwa Amerika rushinzwe ubugenzuzi ndetse n'ibihano OFAC mu ntangiriro za Mata 2026, ubwo ni mu mezi 4 ashize. OFAC yemereye ziriya sosiyete zicukura peteroli na gaze gukomeza gucungirwa umutekano w'abasirikare b'u Rwanda RDF bari mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu cya Mozambique. Cabo Delgado isanzwe ibamo imishinga minini ya gaze irimo Mozambique LNG icungwa na Total Energy, ndetse na Rovuma LNG ya Exxon Mobil, ikaba ifite agaciro ka miliyari nyinshi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko Africa Intelligence ibivuga, ayo masosiyete yombi niyifuza gukomeza ibikorwa byayo adafite uburinzi bw'ingabo z'u Rwanda zimaze igihe zaragize uruhare rukomeye mu kugarura umutekano muri Cabo Delgado kuva zoherejweyo muri Nyakanga 2021. Ingabo za Mozambique ziracyagaragazwa nk'izidafite ubushobozi buhagije bwo gusimbura RDF muri ako gace kugarijwe n'ibitero by'imitwe iterabwoba bifitanye isano na Islamic State, cyangwa se imitwe igendera ku matwara ya Kisilamu ikora hariya mu gihugu cya Mozambique. Amakuru kandi avuga ko Exxon Mobil yavukoze ubuvugizi bukomeye kugira ngo ibihano bya Amerika bitagira ingaruka ku mikoranire yayo n'ingabo z'u Rwanda RDF. Mubo yifashije harimo Walter Kanseyna wahoze ari umunyamabanga wungirije wa Leta ya Amerika ushinzwe Afrika ku butegetsi bwa George W. Bush, bakaba ashinzwe ibikorwa bya Exxon Mobil hano ku mugabane wa Afrika. Uvuga ko Exxon Mobil yasabye ko RDF yakomeza kuba muri Mozambique mu gihe cyose azaba hakiri ibikorwa byo kubaka ibikorwa byo gutunganya gaze ku kirwa cya Afungi. Icyifuzo cyaje kwemerwa uva muri Werurwe 2026. U Rwanda rwatangiye gutanga ubutumwa bugaragaza ko rushobora gukora ingabo zarwo muri Mozambique mu gihe ubutumwa bw'ingabo zarwo bwaba butagiterwa inkunga n'ibihugu byungukira kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Cabo Delgado, ubwo n'ibihugu byinshi byari ku mugabane w'i Burayi. Byari nyuma y'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze gufatira bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda, harimo n'umuyobozi mukuru cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, nyuma yo kubashinja kugirana imikoranire n'umutwe wa AFC M23 uri mu ntambara n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
avuga ko u Rwanda rwa rutagihabwa ubufasha n'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi kubera imikoranire bashinjwa n'umutwe wa Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 cyangwa se AFC 23, mu gihe u Rwanda n'ubundi rukomeza guhakana ko rwaba rukwana n'umutwe wa Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe aheruka gutangaza ko u Rwanda rutakivanye ingabo zarwo muri Mozambique bijyanye no kuba leta y'iki gihugu yaremeye gutera inkunga ibikorwa by'ingabo zoherejwe muri kiriya gihugu. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Kubona amasosiyete akorera hariya muri Mozambique adashaka ko ingabo z'u Rwanda RDF zava muri kiriya gihugu bitewe n'inyungu bafiteyo. Icyambere ni ubunyamwuga ingabo z'u Rwanda RDF baragaragaje. Ikindi kandi ni kuba bashoboye ibyo bakora, ni kuba kuko turabyibuka hari ahantu hari sitasiyo y'amashanyarazi ahagaragaraga n'ubundi igice kinini cyo muri Cabo Delgado hari harafatiriwe imyaka myinshi n'iyi mitwe yitwaje intwaro igendera ku matwara akomeye ya Kisilamu cyangwa se iri mu mitwe ya Islamic State. Ingabo z'u Rwanda RDF bamaze kujya mu mwaka wa 2021 bahise bahabuhuguza n'ubundi basubiza mu biganza bya leta. Rero ibingibi icyo bishatse kuvuga n'ubundi nyine nuko bagikomeje kwizera ubunyamwuga bwa RDF, nubwo umuryango bumwe bw'Uburayi wavuze kutazongera gutera inkunga ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda RDF. Leta ya Mozambique ikaza kuvuga ko yo izakomeza gutanga ibyatangwaga n'uyu muryango bumwe bw'Uburayi, mu gihe kandi ubwo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wavuze kutazongera gutanga izi nkunga n'ubundi ufite hari ibikorwa bikorerwayo bifitiye umusaruro ibihugu byinshi byara mu burengerazuba bw'isi cyangwa se ku mugabane y'Uburayi. Ubwo rero bakomeje gukora ubuvugizi iyi Exxon Mobil ndetse na Total Energy ku buryo butumwa biriya bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngabo z'u Rwanda bitagira ingaruka nanye ku butumwa bw'amahoro bw'ingabo za RDF cyangwa se no ku bufatanye bwa Total Energy ndetse na Exxon Mobil bagirana n'igisirikare cy'u Rwanda RDF mu kubacungira umutekano. Ubwo nuko nguko bimeze, turakomeza kubakurikiranira ibijyanye n'aya makuru hano kuri The Quick Times News. Gusa ahubwo reka duhite tujya no kuri SG Felix Namuhoranye. Uyu ni umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu wakiriye hariya mu kubiro bikuru n'ubundi bya polisi y'igihugu Kacyiru umuyobozi mukuru w'umutekano w'abaturage muri Qatar Major General Mohamed Jassim Al Sulaiti ndetse na ambasaderi w'igihugu cya Qatar mu Rwanda Mansour bin Ali Fahad Ali Shahwani Ali Hajir babakiriye n'ubundi hariya Kacyiru mu biro by'umuyobozi mukuru wa polisi. Kuri wa gatatu rero abayobozi bombi bagiranye ibiganiro bigamije gushimangira ubufatanye busanzwe hagati ya polisi z'ibihugu byombi, abapolisi ya Qatar ndetse na polisi y'u Rwanda. Biteganyijwe ko kandi ko izi ntumwa za Qatar zizanditsabira umuhango wo kwiziza urugendo rw'imyaka 25 polisi y'u Rwanda imaze ishinzwe. Bivuze ko polisi y'u Rwanda yashinzwe mu mwaka wa 2001 ubwo ni nyuma gato ya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 buhari hashize imyaka 7 nibwaje gushyirwaho polisi y'igihugu y'u Rwanda. Icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yarari kuyobora inzibacyuho ataratorwa kuko amatora nyuma ya jenoside yabaye bwa mbere yabaye mu mwaka wa 2003. Nuko nkuko bimeze reka tuze gutegereza ibiza kuganirwa na SG Felix Namuhoranye ndetse na Major General Mohamed Jassim Al Sulaiti ndetse na Mansour bin Ali Fahad Ali Shahwani Ali Hajir ambasaderi w'igihugu cya Qatar mu Rwanda ku mikoranire y'ibihugu byombi. Ubwo ndavuga igihugu cya Qatar ndetse n'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu bijyanye na polisi. Ngo turaza kumenya byinshi baza kuganira ko ibiganiro n'ubundi n'aya masaha turi kuvugana birimo. Ubwo turategereza tuze kureba nimba hari itangazo ku mpande zombi riza gusohorwa
ngo ndavuga ku ruhande rwa Katari kuri polisi yabo ndetse no ku ruhande rwa igipolisi cy'u Rwanda National Police. Utategereza turebe. Ni Benga Hosiana in the Quick Times News. Ndagushimiye ko wakomeje kubana natwe, ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza ku bayisilamu, mukomeze kuryoherwa n'ijuma, kandi namwe abandi aho muri hose mukomeze kuryoherwa n'uyu munsi, abari muri konji ikomeze baryohere natwe The Quick Times News turari kugira ngo tuguhe amakuru utaza kwicwa n'irungu. Amano n'imigisha Nyagasani atanga, abikomeze bane namwe kandi turabakunda, gahunda zacu zikomeze zibanogere.